Postati uspješan u Advantage-u je jednostavno i lako. Mi smo shopping zajednica gdje svako troši 150 eura mjesečno koristeći našu aplikaciju. Plaćamo poklon karticama na benzinskim stanicama, u supermarketima, prodavnicama odeće, turističkim agencijama ili preuzimamo virtualne Visa kartice koje dodajemo u naš Apple ili Google novčanik. Jednostavno odlučite da koristite aplikaciju umjesto gotovine ili kreditnih kartica i prvi korak je već napravljen. Sada ste spremni za pravu avanturu. Ideja je u tome što možete i vi pozvati vaše prijatelje, kolege i komšije da se pridruže Advantage-u, baš kao što je neko pozvao vas. Kada vide koliko je to jednostavno, i oni će plaćati svoje redovne kupovine poklon karticama, baš kao i vi. I upravo tu leži magija Advantage-a. Sada ćete vi početi da primate rojalitete kao procenat od svega što oni kupuju bilo gde. Rojaliteti se isplaćuju svake srede direktno na vaš bankovni račun i rašće vremenom baš kao što će vaša zajednica rasti sa svakom novom osobom koja se pridruži. Biznis u Advantage-u započinjete na automatizovan način. Jednostavno trošite 150 eura svakog mjeseca preko aplikacije i to je sve. Sa vašom prvom uplatom dobit ćete 50 eura u univerzalnim voucherima koje možete potrošiti na poklon kartice. Dobit ćete VIP status zajedno sa 5 linkova za pozivanje prijatelja da se pridruže. Svaki naredni mjesec dobijate 150 eura u univerzalnim voucherima koje možete potrošiti gdje god želite. Iako ne postoji ograničen vremenski okvir, uvijek se preporučuje da što pre pozovete svojih 5 prijatelja da se pridruže Advantage-u. Dobit ćete poseban direktni VIP bonus od 100 eura nakon što oni izvrše svoju prvu kupovinu i možete ostvariti do 6000 eura bonusa za nove VIP-ove. Na bazi aktivacije novih VIP-ova iz druge, treće i četvrte generacije vaše zajednice. Shopping zajednica gdje svako troši 150 eura mjesečno za dobrobit svih. Advantage.